U Bosanskom Grahovu vrijeme kao da je stalo. Prvo što u oči upada to su brojne ruševine. Jednak prizor kao i prije 20 godina. Ni priča onih rijetkih prolaznika koje susrećemo se ne mijenja. Godinama uporno ponavljaju ono što na prvi pogled svatko može zaključiti. Grahovo je tužno. Nema šta, evo vidite. Nema omladine. To je sve stara populacija, to je grad starosti. Još malo će izumrijeti ovo i nestaće nas. Ovdje sam rođen i odrastao, ali ovakvog jada i bijede nema nigdje kao ovdje u Grahovu. Toliko nezaposlenih, toliko socijalnih slučajeva. Pa ja sam jedan od socijalnih slučajeva, nemam nikakvih primanja, nemam ništa. U Bosanskom Grahovu je još uvijek velik broj onih koji se bore da dobiju obični krov nad glavom, a kamoli nešto drugo. Ovo je, ajmo reći, neka bruka i sramota svih institucija u BiH, da li federalne ili Republike Srpske, ili ovdje se vratio ipak srpski narod. I sramota je da nakon 20 i nešto godina Grahovo izgleda faktički kao da je juče stao rat. Sve one stvari koje se rade kroz javne pozive za obnovu i za rekonstrukciju stambenih objekata još uvijek nemaju nekog efekta, sve je to u nekoj maloj nekoj intenzitetu rada, tako da apelujemo ovaj put stvarno prema svim institucijama da povedu računa više o stanovnicima na teritoriji opštine Grahovo. Ovo je osnovna škola u Crnome Lugu. Nakon rata 2 puta bila obnavljana, ali do danas njen prag nije prešao ni jedan učenik. Osim što je bez učenika, ova škola je i bez naziva. No prije rata nastavu u njoj pohađalo je više od 400 učenika. Sada se vrata ove škole jedino otvaraju na dan održavanja izbora ili kada netko premine u Crnom Lugu. Bili smo i počeli kad ima neku sahranu, pa onda to dađe kad je loše vrijeme. Nažalost, tako je. Kamo sreće da ima, evo, Crni Lug nekada imao ta mjesna zajednica je 3,5 hiljade stanovnika, to nema ni 10% od toga. Tako da loše se piše ne samo Crnom Lugu, nego Grahovskoj opštini kao celini. Nema povratnika, nema i ono što ima nešto umire. I Marija Čulić je pohađala nastavu u ovoj školi, a bilo je to davne 1946. godine. A učenika je bilo tada, ja vam kažem, nas je bilo kad smo pošli, jer je bilo to Sajkovi, sve ovo, nije bilo škole, bi tu i Grahovo. Bilo je 370, jer smo trčali tamo pa smo brojili sve, to dobro pamtim. 370. Sada cijela mjesna zajednica Crni Lug broji 5 učenika i svi oni nastavu pohađaju u jedinoj aktivnoj grahovskoj osnovnoj školi koja se nalazi u gradu. Naime, i sve druge seoske osnovne škole doživjele su istu sudbinu kao i ova u Crnome Lugu, no za razliku od nje, one nisu obnavljane. Teško da ikad više u tim selima se odvija nastava. Znači, vjerovatno je za opštinu lakše da obezbedi prevoz iz tih sela za 5, 6, 7, 10 učenika, nebitno, do škole u gradu, nego da ulaže nekih, ne znam, pola miliona, 300.000, ko zna koliko, za obnovu škole u kojoj će ići 2-3 đaka. Kakva je sudbina tih praznih i uglavnom oronulih i u ratu oštećenih školskih objekata, uglavnom nitko ne zna. Svi su izgledi da će jednoga dana, ako to već nisu, postati obična seoska rugla. No Bosansko Grahovo je prije rata imalo i svoju srednju školu, ali nje više nema. Zapaljena je u ratu. I umjesto da se pokuša obnoviti, jer je potrebna Grahovljacima, Radunov prethodnik je povukao pomalo nevjerojatan potez. Taj objekt je prodao državnoj graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, kojega ona ni do danas nije obnovila, niti stavila u funkciju. Prosto je nemoguće da onaj kogod sjedi na mjestu načelnika opštine donese odluku da proda zgradu srednje škole ili osnovne ili bilo kojeg školskog objekta na teritoriji opštine Grahovo, jer samim tim se pokaziva da ne razmišlja o budućnosti ovog grada. Prodati zgradu škole je ravno, pa ne znam, bukvalno samoubistvu grada. Vi faktički ne razmišljate šta sutra. Nikako mi taj potez nije jasan što je neko to uradio prije mene.
Međutim, ja nisam osoba koja, ajmo reći, treba da stavi to na papir i da ganja preko sudova što je neko to uradio. Za razliku od one 2 puta obnavljane u Crnome Lugu, dakle samo jedne od nekoliko grahovskih bivših osnovnih škola, netko je bio toliko mudar da je procijenio kako je u ovoj općini i do tada jedna srednja škola višak, te ju je prodao. U ovom slučaju čudi također i ponašanje kupca, koji godinama mirno promatra kupljenu ruševinu, kao da nije njegova, dok u isto vrijeme grahovski srednjoškolci radi pohađanja nastave svakoga dana putuju u Drvar.